shika mwana kore bakepata kumbucha sana kukamuri myanya yetu tushitame nyontche kizimba cyo nico cha broka ziriya za cement aya wezo ukabona mwana wabona bwire bihebye ko hembere ki mu matero mugara kabona bana yahembera je aya ekizimbe ni manyise cyo cyumuri aha Nabasaba umugore witoko kumara mutwara mutugwarure zuba edacika nibere tugaruka amukora ko na wale expecting again ikabagaruke tushereka aha kuchira abekiriyo na kwara be yargaho na bizigumiza yetorore mu tkache osibera keki tugishare tugiriye tutane yes omambo sabana keki baba mbere muri cyo muri cyo tamroza keki shabetane aitwa hika tweno mundar ko manya kufundura je echupa izoba mu mundaka gwerwa ka tikwe na gwecha be chabirongo achinana kigaruke kibeho orko manya munaye ichirzamu omukora rye echupa atuyambe baragenda champagne aba TV nabo bandi kubi bagenda TV bagende aha tweno mundar ko asa kutuyamba aha sigara baba ryaha wow
Baba ya. Jana na ndizo na tuyambara ngo pa. Kashite bisho. Bije turebe bakafuru. Ekireke no manya buri kintu cyone cyobe no teka ngo no manya uza kukireba bakukimanya. Abo badokarebaga mu kazi nagitwa akazo mu kiyungu akadaho inyungu akagoya akihurura umusizi. Uriyo no kukirebera izo. Muri tino la quadrati ihuro cyo kubanza. Umushaka bona mezi mukagare kasitamarye kishe. Yokanza ndebe. Wow, turiyo nsabishara umugati. Imwe kikuru kumara eze kore cyo kwenda kora cyo na mu ngambere mwabarede ahasigara. Banyana bita bakora mugati ni wende derize mu ngambere mwabarede yo ahasigara kubarakiye yemwe. Ene D1 imarashi ni wisaka. Echipesa ayona nyoka mbeni ndaze ko. Aza chikure meze jo mwendo mujahangane esayo ne meze tagenda no muntu nane chipa. Aha. Tuyonsa kushara mugatogo omwami Mushana Amos na mchara wa Moureen bayana baza kushara. Ibiri. Isa. Kujera mu kiyungu okakakasa sana muno manya kuteka twende kihuro cyo kubanza asa twende muruve muhagire sano mwana twende muruve muhagire sano for the first time yano muzakureba matamu ni gashobo cyane ariho mu kiyungu na Alisewe Moureen ariyo mu kiyungu tayina bayine mutino na mukwatire no rwingo tino na mukwatire nyungwe goya tino na muhereze kongoso ubwo no rinyo rwakare n'urumanyoga abakare Werko MC Barka Patejo baraye kirabo chona kanaksezo mukore ashaka stana bachimaje hihi Barka Patejo sasa maraizi wale mnongo ame Amos Yesu amarorye ko muhinji wabona bwine hono bimara hato bona kuba kurya ubona kuba kurya ko mukigano sinamori yendo komorera bandi pesha ko rayenze kuri tiwa wa comedian nanye kankore mumuru mufutura aragaho mpandiko mu group aha ayituru kugambira Moureen ekihuro yakereba akashekwa kaina bishona kakakasa mu bwaseti Sizo kohani wekena zemtwaro. Ninjira ndakira. Aitero kabra Moureen ariana azakena. Usana moshekachi. Azakena yeso mehe hanga ba referenda na ba bishop wata. Kuna yese kuriyot. Wekena umuhaha. Umanatera bize. Usena wawa. Wow, aituru gambira ariyo naza kumuhako kunywa. Ese ko yo mwishyire ya madame nega masamo y'intu byone birungi. Tebeje mu kibarire. Yakabara kilo kabira tano. We got something everybody else. Thank you, DJ. Yeah! Abasina no kubana batera umungaro ko kabana mwe. Akashika mwana barokore kandi bakepaka kumbucha sana kuko muri y'abarokore yeah wabarazo batera karuru kama kumbucha bas aho twaragaho extra ko twenda kumamusha na mutara wawe mubanze mugaburira abazire bawe Moureen ukora heza abanyakwe twabona abanyakwe ko maho deno garuche abo bwirenanisha bako garuche wow DJ music na radio
nyakira bantungamo bagire kibagamba kudaheze nyakire ufupa owuntakora kintu nabo manye ngundi umwana w'umuntu Lydia Skaharata agazindaro karihaha koraheze kwakira abandi bana bagomeza muri batwekerabo koraheze kugambaho just obwira muturumo no kugambaho ikigambo kimwe ranga akapereza umusha Lydia sanaza kubakoratirwa bantungamo after ntungamo hazeho abawufupa ugambe ikigambo cyawe ranga kwereza umusha weba rero MC abo kutware bamugumisimu amazina ni Fiona Kaharata abanyarwungi nindeba mwashita mahanuya kanisha omwizina lya woman MP witu Lydia Skaharata Mr. Mushana Lydia Skaharata nakunda kwa kuwamperire simu yantuma kandi omutuma gwe mwine nitukukunda mnonga. We wish you a blessed marriage. Hasa ndaka jenzire macha twabantu kubanja mutugende yandira mu mbagire government yitu ne supporting entertainment ninga film because urumwaka nabatereza 1.5 billion zo kuzo film when no yana abajira mutwe yanjire bomwena mwije mwakire zo sente aha mwaziriyo kandi ndezitu ngabazana ba film nisima mununga ba film baba twashemererwa abo kwija mukoro gwawe we na Moureen twatwenda kwija kutayayira bitu nanisha bamunyanjuroho abuna atanga obujeni nyine madara na tatazara meza hariya bimuke bahumira abantu musasire bahumira abantu bamanye mu muryaha mwebare kandi omukabo gwanje owawe nikutandikira Agatha mwenu kambaze muhe agambeho aboko mukabo gwe na Moureen ni mahango buno aba ufupa Western Uganda Film Producers Association ekine kibina ekigita aba film bona abazana ba film aha Western Uganda mwenu nyawe ahabwa Ruiz region ninye coordinator kandi nyejezeho coordinatinga abo mukoro kwa munyana witu mwenu ebigabo byanje nibice Mushana president wa Western Uganda Film Producers Association tubasa kurusayo mutayi witu kandi umukozi kandi menta owabasize kutandika ekibina cya Western Uganda Film Producers Association omwami Mushana muterenda zamani Mushana kurusayo tabaruka esibo n'amabare
kandi twakira mu ruganda rw'abafungo kandi uruhanga ry'umuyobozi wawe naza kutanguza urugendo rubonire munonga utakagira gutinda kandi ecamani n'akagambo nsasira umutara yakushobeza ukake mugete nsasira na n'umwami yamushobezaho mugete nsasira utwo tugambo tuza kubombeka mpaka murebe ibirungi byongane kumanigisha ebintu twatwabihurire mwebare munonga. So nka Western Uganda Film Producers Association tuija n'umushinga gwita umuhango kubata kongera umuganda aha murimo gwa filimo boro nokora kandi mazima webare kwimusa film Western Uganda Film Production Association batansima kugarukiro so far sebo mugamo wanje nkafonda tubasize kwimusa regions mukaga twandikira kunyoro wenzori Kigezi Ankole bona hatwina abakozi ba filmu onomanya abakozi 12 nabo hati yo makozi magana 3 abakora filmu bebare kutuyere ko mahanda kandi bebare kumanota nywanira okwegwimsa industry ya filmu mu Western Uganda tusima stilo bugarukira bebere munonga kandi shabe mwamika mu gisongo atanje na wa association yetu aje bugambo cyo byatereza kamugisha William amazina nira kandi kamugisha William kuko muri Rwanda yakira Mushana no kazwe umucwekechi no managa no bishaga taruno pango kama iwaye no ushobora tarhondizo kureka wewe nga tinire bintu byo kugamba wabigamba nabandi babigamba kama beni ebare mnonga kudije kanira byawe DJ owitwariye chikomera mbacheza che habure ebare ya echirawe cho chazo wa Mushana no mcharawe Moureen Thank you for members, thank you for producers, thank you for the love, thank you for loving Mushana Productions, thank you our mentor, Mr. Mushana and Mr. Siri Bajowawe for the founder of Western Uganda Film Producers Association. We love you so much, we wish you the best in your marriage. May you produce our room. We wish you to have our room in the film production. Western Uganda Film Kenya Mwana Bugambancho Association. Western Uganda Film Distributors. Ababine speech yao. Nije chairman w'aba library nitwe kuguza Mushana akuzana. Ekibina kitu nuwe yatiyambere kutandika kandi nomwe ahaba member bi so tumukuruseyo aza twijana umushinga kwitu twijana embuzi aza icyo mugisho murungi ni n'abarongo so Mushana kuruseyo mazima ekibina cy'abara ibrahim munonga ahabukuba ibyo kuzanda kuhereza abantu baba bapereze sente ezipereza n'ebyo nyenda kwanza akashiko kanje abisha nani njamba basafe yange amazina gange Mushabeli Noka nikora kaje isingiro vice chairperson w'ikibinezi amazina gange Rwanda Samba nikora katete Rwanda Videos katete
Amazina Victor Mwenekiri Norianga, Director Queen and Sons Electronics, ni member w'Kibidechi. Abantu bo bamemba bitu babasa ikirabeki ikibeshonze bakabasa kujangu nabone bakwendeza ushere burungi nebyo mwebare mno. Aha, mwebare mno niwe mwaza kumutwara ikirabo cye ningashi ayirwa hansi aho cyakire. Then twasigaza speech emwe kureka abacu barekera DJ abacu ro kwenda kugira kiyamuhereza twinebigira abo bintu bya cakes nebindi ebitwenda kugaba abacu iyo ndijo kwenda kazindaro uriyo bugabe kaciro gatende tugitwara cyekare tugitwara amazi tugitwara ora yakire microphone agambizina nekiyatwereza kugira ngo tukumubwire yenda shayina benashire rukungi nyawa amazina ganje banyita Alex Chosha kandi nikora umururu rwatunga mubona rubaye nyina bemeze bizaba yeye ninye nabe ntamze bizaba yeye n'umuntunga muyone kandi kamporo motinga akahika arevo inamure kurira kuzabya TV mwe nanye kamnywano we kamuhime twara 5 wase muhera umugwe college ebare mnonga ebugambo kenyo n'ebugambo bashiza mwana mpaka zina shana imeroke chapa mukama wita simwe umuntu yiza kutera miliyoni y'umwaso mwete dakika mbwenu itiriki yakongeraho ahandi mwebare mnonga. Ringtone the bells. Yebare slow mazima tuangarika tuanywa Ruhanga takabasa kora shobi buri kimwe nakikora mubire bwacyo haba mwizire bahati nitwe yatwijuka yaturetera umwana Ronald amutwire Tine Ronald Tine Ronald tumuha karuru bataringaya Ronald mweteliye muswaga tumuha karuru Tine Ronald Tine Ronald tumuha karuru bataringaya Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.